ndikontanganidza kha YouTube channel yanga ine ndi to ulisani phalanda hune ra vari kuita wane makeup and fashion naone nga tshivenda. So kha ḓuvha langa musi ri ḓo vha ri khou achieva look ya glitter. A thi to decide uri kha hedzi mbili dzine ndavha nadzo ndi ḓo shumisa dzifhio, ndi ḓo vhona ndi tshi fhedza u ḓirawa thihi. So before ri tsha phanḓa zwine na khou tea zwi ḓivha kha video na musi ndi uri ḓo vha ri khou review foundation ya Maybeline Superstay ine ya vha matte and full coverage. Heinoni ye nda i wana ni ya muvhala wa izopfi hazelnut 66. Tshiṅwe tshine tsha ḓo dovha hafhu tsha itiwa namusi, tshiṅwe tshine ra ḓo dovha hafhu ra tshi ita ndi arali tshi tevhele channel ni si muswa ni ḓo zwi ri kha 100 subscribers, I think 100 and more subscribers. So to celebrate that ri khou ḓovha na competition namusi, ndi ḓo ni vhudza uri ni dzhenisa hani competition na uri zwino khou ḓo winiwa ndi zwifhio, ndi ḓo amba musi ndo no fhedza ita heino tutorial. Arali thoma ni khou ḓa kha channel yanga ndi khou ni ṱanganedza kindly subscribe uri channel yanga i kone u aluwa. Ndo livhuwa. Ndi ḓo thoma nga zwine nda ita zwone tshifhinga tshoṱhe, khou thoma nga u ḓorowa tsedzanga dzo no dzi thuzelela, so ndi khou tou dzi gama. Guys, ndi frustrated. Ndi khou pfha uri ndi zwa ndeme ndi sendedze light tsini na nṋe uri so that ni kone u vhona uri nṋe ndi sa. So ndi khou dzhia brow yanga ḓirowa nga nṱha thi thomi hafhanoni ngauri hafha nṱha ndi na dzanga dza natural. A thi khou nyaga u tshi vha ni ḽi a vala ḽa black ine nda vha ḽi khou sumbedza, that's why ndo i thomela kule hafhanoni nṱha. Instead of u shumisa hononi method ni nga ḓi ḓirowa u thoma ni fha mathomoni then na dzhia eyebrow, vhaṅwe vha shumisa not eyebrow, na dzhia earbud na phumula ngayo hafha mathomoni. So ndo fhedza heiḽani nda ita so ndi khou ḓo shumisa concealer ya LA Girl nga muvhala wa fawn, nda i kwatulela kha a flat brush. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Yeah, any brush machine. Concealer sara nda ikokodzana ngeno fasi. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Ndiwanga ndina vananga. we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay, ndo no swika kha tshipiḓa tsho fhedzisela sa tshedzanga. Ndi dzhia tshimushi. Ndi gama dza tsini. Ndi gama tsini. Finding life along the way, melodies we haven't played. So kama ṱangana musi nda ndi khou shumisa hedzinoni
Tambi. At the division, feel confused. Zakadzamaka. For transition colors, negotiation is a palette, exotic, signature. I'm going in with this color code. She's a transition color. Transition color ni mbala wa chuma mtu au apply ngapasi ya tiye mbala wa tintini na tiye zifi transition color. Devotion is glitter blue na yenende wana signature. Atifuni ngandra ine abangayo ibanga thuko. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So I think I did just going to number out stage in a glue and listen to the test and get number. So student ya testo gomana msa kushimsa glitter blue ndo na bracho tuko cause ngafana ngangomwe glitter za ngoto tendo jema jabu. Samsi ditanga tisimwe doza litolo tende dilasa inti yabazari ngapa non matungwa litonga bishimsa wona nombala mutsi dizonde mor mtakati zine ashinse bracho tuko kusna chale bracho bana ndana lono kwa manapa one anikotoda kwa so ndanda apply tiedzanga off camera waenda zvita off camera ndingora ndiata zvori ndina video yosumisora ndi apply ni camera tie so ana nikonya kubona uri ndi apply sana tie
now una dzi video hanefho kha video dzanga na to ya ndedziwa. So zwine nda khou shumisa fhano ndi maḓi, ndi khou spray ya khofhini nga nṱhani uri ndi na dzi musi ndi khou ḓola dzi eyeshadow dza dzi khou ita dzi tshi wisa zwithu, so ndi khou wipe hezwiḽani zwithu zwo zwavha zwi khou wa dzi eyeshadow hezwiḽani. Ngari ndo fhedza hezwo ndi khou ḓa u moisturise tshifhaṱo tshanga, ndi khou shumisa tissue oil ya brown, a very cheap tissue oil, mara ndi vhona i tshi ntshumela zwavhuḓi. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. So ndi khou shumisa primer na ndi ya Maybeline. Primer mushumo wa yone ambasi ndo vala mabulibuli kha lukanda uri zwi si vhonale kha makeup. Vhane ndi vhathu vhaṱukuṱuku vhane a vha na mabulibuli, vhunzhi ha vhathu vha vho ri ri na mabulibuli, so ndi ya ndeme. Ya dovha ya ita uri makeup i dzule kha primer, u si tou dzula kha lukanda, i tsireledza lukanda nga ṅwenda. The business of the day, ndi shumisa foundation ya Superstay sa zwe nda bvisa zwone. Zwine vha khou claima zwone nga i foundation vha khou amba uri i full coverage. Full coverage ndi uri wa i ḓola ṱhamusi u na malwadze fana na fhano i ya vala, ndi zwine inoni foundation ya khou claima zwone. Okay, a ri vhone Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. undeme wo ḓola foundation u tshi kokodza u tshi isa mukuloni a tsha wamba. Ndo no wambesa thi ndo khou nyagala tshi fhedza ḓola foundation a wana zwi tonga tshifuko like you're wearing a mask. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the Sometimes you keep feeling no no to touch you. So you know that when I am talking to them, well, be careful. So guys, nina ni foundation ya asi ndi nga sitombo ri ndilo thoma ndi khou shumisa ndi ḓovha ndi khou zwifha ndo no i shumisa ḓi to fhela mara ndavha ndi sathu ita video ngayo, so ndari ni dovhe ndi wane futhi ndi kone ita video ngayo. Full coverage. I don't want to remember the younger or alanga pa o concealer na. I see nothing. Not even cheat or concealer. Zigamba zori never kwamba zone nga foundation ya bote. Aba ko claim my face. Ya sure. I'm going to be setting up and that some setting powder on or receiver kushabla ka setting powder. no, I don't wanna waste what's left, and on
wena mai ya ro kwasha zwo ringa ni screen protector mateo No, here is screen protector. oh kulibazeke screen protector That's why I paid 250 because I wanted. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the so horizon. Turn us to later mouth that is the end so I'm some mad because foundation and under one in the net so I'm going to some mad to set that how that look we'll go. so the lens is summer the manga mabadzi muzo very like foundation yoti mabadzi kana so I'm just gonna line on this Hold me close till I get up. Time is barely on our side. chipinga cha competition chisvika ndinoprepare niko ngotakara yanga ya glitter guys ndi summer zvino vatu vakaedzi patterns so a glitter look it's something zvine ndinganyangozviconsidera izvo zvine zviyarasa napusiku aunorisivonai zvitova zvikose kupenya penya ndavanokopapata so ndikonyangwambori rosvika magumuni ya video yavo ine ndoambori udova na competition vaone kwambori ndikoliwa ngamanya ndoliwa chikadzira rini zvino mafungokeya ndinyana general competition ane general competition ndi muthu ane osubscriber zviambori ari osati subscriber ukonyango general competition ndichone chipinga zvino chori subscribe zvino uri ugeneralize interest uitisa hani uveka muteva vatu vananga wina uitisa hani uchapanga niteya okay before ndichijanapo magaraba vakuuya ndopambure magaraba vatu vadava vaone kusubscribisa so nitiyo subscribisa vatu vatano amburi ndi ini noraro nanyaga vatu vatano unode subscribe yavo vatu vatano vachisubscriber ndonitsenera madzina wedzanga WhatsApp kana nga email the moment achisubscriber nekane ndiyakona zvibona ndiyezvo zvine ndakamba zvana zvambozvara unori ndinimutudori subscribe nekane ndasizvibona ti so vatu vouya magarabande manje itanova subscribe yavo vatu it's worth it at the end of the day so ndimini zvinokudogona udova na first prize na second prize
tshithu tshine kho ḓo wina tsho thoma ndi heinoni foundation ine no zwi vhona zwori i shumisa hani, no zwi vhona uri shumisa hani kha lukanda lwanga we nṋe nda vha ndi na mavhadzi ngafha mara zwa zwino o concealer o valea a u tshina tshithu tshine na nga amba uri ngo tshi vhona kana tshi hone. So I can recommend heinoni foundation. So muthu ono kho ḓo fara number 1 kana ndo zwi ambisa zwo mara muthu ono kho ḓo wina ara dia vhuṅwe wa thoma u kho ḓo wana heinoni foundation ya super stay ya Maybeline. Zwino hu na dzi shade dzo fhambananaho, hu na dzi shade dza vhathu vha tshena vha vhukati vho riṋe na vhathu vhatswu. That is why ndi songo dzula ndo rengela muthu foundation. I think muthu ene muṋe ho dzula nṋe naye ono ene ḓo vho wina ndi ene ḓo mudza uri ene khou prefera i kana nṋe ndi sedza nda vhona uri a nga fanela nga ifhio nahone ro thoma ra phanḓa uri ndi nga sokou renga tshithu ndi sa ḓivhi uri hu ḓo wina vhatshena kana vhatswu kana vhukati na thi. So the second prize winner a thi thu humbula zwavhuḓi nga second prize winner marathon yanga i nda ndi khou humbula uri ndi nga winisa set ya dzi bulatsho, set ya dzi bulatsho dza khofheni. A thi ḓivhi arali na ṅwe suggestion ya tshithu tshine na nga tshi winisa commentani kha comment section hafho fhasi. Ndi vhona nga ri na zwezwo zwi nga thusa. Other than that ndo livhuwa no vhona video, ndo livhuwa nga maanḓa. Ni subscribe, ni share. Thank you so very much. Nṋe na ḓuvha ḽa ndo livhuwa. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all